ጎበና ስለተባለና ጎሳ ኦሮሞ ስለሆነ ኦሮሞ ነው ማለት አይደለም። ይኖጥሮም ኤኙ በብርሃነ መስቀል አበበ ሰኚ ኢፋ መስቀላ አባቦ ሰኚ መቃስ ይጅራ ከሌሳ መቃ ኢትዮጵያ ጀደሙን ፓርቲ ለኦሮሞ እንዱማት ዱላ ቱርቴ ጥቄሳ ቱርቴ ጅባ ቱርቴ ቪዲዮ ከኩኖቲ ካሁን ያሉት የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች በሙሉ አስተሳሰባቸውና እይታቸው ክልላዊ ነው። ስለ ኦሮሞ ብቻ ነው የሚያወሩት። ስለ ኢትዮጵያ አጀንዳ ያለው ከነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመራር ውጪ ያለው አጀንዳና ፕላንም የላቸው። ወሪ አዮተ ኦሮሞ ቶፊንጀተን ወንቲ ጀለሙሬስ ንትሞርባዱ አንተ ኮቱ ጅራ ጋፋ ኦሮሞ ገንተኒ ነፍጠኛ ጀለፊደን ጋፋ ኦሮሞ ገንተኒ ኢትዮጵያ ጀለ መታ ቀበተን ሰና ኦሮሞ ዳመሪያተኒ ሚቲ ኦሮሞ አረብሳ ኦሮሞ ጥቄሳ ኢትዮጵያ ጃሩዳፍ ፊጋባተን ጋፋ ኢትዮጵያን አለም ፈቴ ቱ ጀቴ ሰንቱፍቱ ኦሮሞ ተስ ዴቢተኒ ነፍጠኛን አከስ ነጎቴ ከነ ነጎቴ ኦሮሞማ በለይሶፊ ማልታ እኔ ካስኔ ላላ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ሰዲ ኢታ ነቲ ፈካታ ኤርጋ አንጎራ ካቴ አንጎራ ከኦኬፍ ቃምኒ ሞቱማ ሰበብኒ ዲኤስ ጅራ ሞ ወና አመናንጀት ዲባ አከዲነት ኢትዮስ ይላል መለ ወኒ አከና ወነ ተኡሚ ብርሃነ መስቀል ለሙማ ፕሮሰስ ለሚንሳን ዱምኔ ወጀዳኒቶ argite xalewum tana barreeffameeyyu ana biraamiti an dura gaye aktivistoota warra nafxanyaa bira gaye dura anu isaan irraa hin dhagaye tani achimooyyuu miidiyaa kaampeenii narratti akka godhaa turan hin beektaa anarratti duwwaa odoon ta'in maqaa abbaa kiyyaa maqaa akaakayyuu kiyyaa balleessan biyya faranjiitti akkuma beektutti maqaa sadii yaammamna biraatuyyuu amma yoo na yaamtu Biraana Masqal Abbabee Sanyii jettee na yaamtu jarattii yoo maqaa abbaa kiyyaa arrabsuu barbaaddu Amara bira yoo dhufe Biraana Masqal Abbabee ta'a Oromoo bira yoo ta'e deeme Biraana Masqal Sanyii ta'a jedhee raawwate akkanatti nu bira dabartee raawwatee xenya sirni minlik afaan Oromoo uummata Oromoo daangaa Oromoo biyya Oromoo aadaa Oromoo injallanne gaafuma sirnichi ciniinee alanfatee tuu godhee sintuuf akka goobanaa kaleessaa amma waalamtanitti isiniin galu maali saalfiinam hangoorraa ari'amnaan gadi baatee dubbatte kaleessa garuu isaanii wajjin taatee nutti duulaa jirte jechuudha. ይኖጥሮም የኦሮሞን ገዳ ትቶ ሃይማኖት አበውን ተቀብሎ አማርኛ ተናግሮ በአንድ መንግስት ስር ተዳድሯል። ለዚያ ለመንግስት ይገላል። አብይን ሰኑመት ጅራ ለማን ሰኑመት ጅራ ታዬ ደንዳ ሰኑመት ጅራ ታከሊውማ ሰኑመት ጅራ ነምኒ ስርነ ዲና ኬሰ ጅሩ ኦሮሞ ፍንተው ዶክተር ጸጋይ ገብረመዲን የሮዱበት ማልጅ ይገላል። ስለዚህ ከማንም አማራ የበለጠ አማራ ነው።